নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মই প্ৰথম পাঠটো পঢ়াই দিবলৈ ওলাইছোঁ। তোমালোকে মন দি শুনিবা। শব্দবোৰ বহুত জটিল, ভালকৈ গুৰুত্ব দিবা। কিতাপখন মেলি শব্দবোৰ চাই যাবা। প্ৰথমঃ পাঠঃ शब्दलेखनाभ्यासः। प्रथमः पाठः शब्दलेखनाभ्यासः। ब्रह्मा व्याघ्रः राष्ट्रं श्रुत्वा उक्त्वा प्राप्तिः त्यक्त्वा उष्ट्रः गच्छ त्रस्तः जिह्वा स्वस्ति ग्रन्थः अंगम बंगः अप्सरः उच्छ्वासः अद्वैतं विद्वत्त्वं ब्राह्मणः अगस्त्य महात्मा संस्कृतिः दुष्करं प्राप्तव्यं न्याय्यम् उद्वाहः शरच्चन्द्रः अग्निहोत्रं भट्टिकाव्यं ब्रह्मसिद्धिः पश्चात्तापः मरोद्यानं शैत्याभ्यासः विद्याधरगोष्ठिः धृतराष्ट्रः सर्वाङ्गीणोद्धारः कृष्णस्थानं 344 আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ। ব্ৰহ্মা व्याघ्रः राष्ट्रं श्रुत्वा उक्त्वा प्राप्तिः त्यक्त्वा उष्ट्रः गच्छ त्रस्तः जिह्वा स्वस्ति ग्रन्थः अंगम बंगः अप्सरः उच्छ्वासः अद्वैतं विद्वत्त्वं ब्राह्मणः अगस्त्य महात्मा संस्कृतिः दुष्करं प्राप्तव्यं न्याय्यम् उद्वाहः शरच्चन्द्रः अग्निहोत्रं भट्टिकाव्यं ब्रह्मसिद्धिः पश्चात्तापः मरोद्यानं शैत्याभ्यासः विद्याधरगोष्ठिः धृतराष्ट्रः सर्वाङ्गीणोद्धारः कृष्णस्थानं 344 তোমালোকে চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় পাৰিবা। চেষ্টা কৰিবা। আৰু যদি তোমালোকৰ মোৰ পাঠদান ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবা। তেতিয়াহে অন্যান্য পাঠসমূহ তোমালোকে পাবা। ধন্যবাদ।